Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Hoy, Michelle. Anak ko maya, tadi ka makataltal na dita sangot ti Sarmeng. Tayak dita. Tatang, Ore anak ko ang dita sangwanan ti Sarmeng, saanan nga agbaliw ti itsuram. amok tatang. Imbaga kayang agbaliw ti langak. Kasano kat makaulaw ka dita sangot ti Sarmeng? Pusipos kala, pusipaws. Apay ngamin anangisitak Tumay tayong tang ti kinangisit ko. Makapasuron ti kastoy akudil. Nagadupay ti kamuro. Saan abali ata napintas ka man? Anya na pintas. Nagalasak tupay. Kat no nagpintas ka, nagtondiris dita agung mau, nagpaparintumang dagiti kurimat-mat mau. Di napintas ka. Kastoy nga rod ti napintas. Nagado ti kamuro. Nagnisitak. Nagmadi, tatang. Diyay na po daw ako kumamot basit Isong awan na pulos ti agarom kanyak takastuyak mo. Diyak pa'y napadasan ti naarom apulos. Madula amin dayta parikot mo. May mayatan ti bakit abalasang basta saan amakabkabail. Ha? Pilitom kit din nga dagdaton kan ka. Nalabit ana ito din nga awan ti agdaton kan ka tapno agbakbakit ka abalasang. Anay ko mo, tatang. Sobramot dayta pa nang irurumun nyo kanyak. Gaputalaad akon, irurumundak mo't launa yon. Di yu pa ipapigsaon mo ti pakinakam ko. Tapno lumabanak iti daytoy panubok iti biyag ko. Bagtit. Ha? Panubok kunamkit din dita. Ay agoo yung kansamot, Michelle. Bagbaga man di anak mo bakit? Ang mga numatuluyan kat madadaol ti limbong ti panunot na. Apay ngay akas na ti ipagpagam. Kasanaw kat kasla madadaol ti limbong ti panunot na. Isa bagbagam to mangkide. Narigatan ang mga numadaan tayo ti anak ngagbala. Sumardeng ka man. Saan akas ta ni Michelle? Kasanaw kat nakaimposible ang mapasamak di kayat nga aramidan iti bagina. Apay ngamin aya. Kayat na nga rod ti pumudaw kat nangisit nga rudan. Kayat na kano ti pumintas. Kat napintas metan. Sabali nga rod ti ammo na iti napintas. Ti ammo na kat di napudaw laeng ti napintas. Baybay ang talatan Anya nga ron ngay. Tinapatag kat awan ti maday ngar aramiden na. Tirigat na no agaramid iti maday. No agmaday. Magic. Well na, amamutitan, di nangisit agbalinan anapudaw. Di lepap agbalinan anatangaws. Iso nga ang mga no kumpormila ditan ti mapampanunot di anak mo. Ay na, san akas kari na ti mang baliw iti langa. Dagiti addalaeng kwarta na ti makabaul nga garamid iti kasta. Anet amom ngay, ang mga numakasalaw ni Michelle iti mga sponsor kan kuana. Malahbay ta kasarita ka na imbagjay anak ta. Wan, bagbagaam. Narigatan,
Ang mga nuditan ton mailasin no agkamkamal nga agaramit iti saan arumbang iti langana. Anya daytan nga itsura, Michelle. Nakamisuot kalatan. Ay na, di ka man nagkaskasta. Nagmadeya kitkitaan. Sandak nga may nakitkitaan Isumot la mabad trip kayo ang makakitkita kanyak. Saan akasta anak ko? Awan mo't nga mintigap-gapo na tap nagmismisuot ka akasta. Nanang, aga brodak samot. Apay akilat na dakamat mo dayta. Tapno darasak ang makaurnong iti pagpapintas ko. Anya? Nanang, agpapintasak iti uray la. Agpapudawak iti kaslakapudaw ni Christine Hermosa. Ay, Santissima Maria Cusina. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Kat no nagpintas ni Christine Hermosa, nagpudaw pa'y. Kasjay nga ron ti panakaitao na. Kasjay mo ti itsuram. Di pa ikit din awanan ti pagilasinan iti Christine Hermosa ken Michelle. Basta, kayat ko ti agbali na kasken kwa na, nanang. Anak ko, mapnek ka nga iti addaken ka. Oh, kita man ni Whitney Houston. San mo't anapu daw. Ngamsin mikat iti uray la. Ni Will Smith. Ni Morgan Freeman. Jay pa'y nagbali na presidente ti Amerika. Ni Barack Obama. Oh, nagngato mo tinadanon da nga uray sa andaan na po daw. Sa bali akmut nanang. Ay na, Michelle aya. Sarda nga mo day nga ilusyon mo, anak ko. Apay nga minasaan asing ka mas tinaginawa nyo kanyak. Tapno na po daw ako mamot. Anya nga iti maaramidak, no jay bukal, tinangisit nga utong, ti kayat ko idi akan kanan, wano sidsidaan. Inrurumundak iti kastaunay, nanang. Di yun lang na panunot mo ti pagbalinak, no kasjay ti paginawan nyo. Kitaan nyo man, nagnisitak. Siyak, ti kangisitan kada kami ngagkakabsat. Wan angam nagado mo ti mangibagbaga asika ti kapintasan iti rupa. Manjaklat ta. Kayat ko, napudawak, nanang. Michelle, sumurot ka ijay talaw. Saan ang tatang? Anya? Di mo kaya't ti tumulong ka na kami kaninanang mo ijay talaw? Anya nga itiaramidak ijay? Tumulong kang aggaik Ado ti magaikan ijay? May bilagak man ang agmalmalom iti kataltalunan. Kita niya ngay ngaraw. Kasta talaga Abusta nagnisitak lang arudoon, mapanak pa'y bilag iti kainaran. Anya laangan nga iti pagbanagak. Jay laangan gugot ko no agisimak, kan bukol-bukol ti matak ti makitkitan, dagiti makasabat kanya. Ay na, adula amin dayta. Saan lang adula amin tatang? Ibagbagak laang. No di mo kaya't ti sumurot iti taltalaw. Di saan laang. Awanan ti adupay asaw. Ay na, nagdagaang moton ti panawon. Nakarkaron ang umisitak no kastoy laang. Mapanak ko may ti ayan da nimfa. Dito yak man la waiting shed nga aglinungan. Grabe nga min talaga ti dagaang na. Ay, ni Tino a crush ko ti lumabas. Ay na, anya nga ta ti aramidak. Agisamak na ta. Ay na, adaytan. Umisamaklat Hi, Tino. Nagkaroon da dya, Tino. Takas lakit din awan tinakita na. Soplado. Huy, kunak man numapan kay Jibalay. Ngamdi ka matinmay. Oh, apa yan? Kaslabad trip ka Kasano? Kat ko namlan asino akagwapwan na di Tino. Siyak pa'y tinagisam kan naghay kan kwa na. Ngam di nakit din pinampansin. Feeling gwapo a lalaki. Ay na, di mo ni kaskaso ni Tino. Talaga dya kikaskason Pagan anok nga iti kasi a lalaki. Ay, gaya Michelle.
Agpabuda da uncle ko inton maminsan na bigat. Awisen ka man amapan makisala. Ha? Ado ti babbaro iti kaldawan ti pasala. Sakbay ti kasarninsan ko. Ay, pasensya ka, Nympha. Diyak ko may makisala. Ne, apay ngay? Basta, manjak. Ay sayang. Sapay makamam ka kuma iti babbaro ijay. Nagado ti umay nga gapu iti agduduma nga ili. Di uray man. Labas-labasan daktumot laang no mapanda mangisala. Siyak tula ti mabatbati manen iti tugawan. Imbagken ka tanapintas ka. Napudaw ka pa'y. No kasta? Talaga asaan ka sumurot? Saan? Mapan ko la paapalan kan ibabain ti bagbagik no mapanak makisala nga awan mo ti mangisala kanyak. Wano saan, adaman ti mangisala kanyak, ngamjay nawasdeng mo't anapintas amin ti panagkita na. Awan to matlaang ti limpyo mangisala kanyak. Nympha, anya ti inaramat mo ta nakarkaro pa'y apim mo daw ka. Ha? Ay na, permi nagkinis day tarupam. Awanan dagijay sigod asagay sa apimpel mo. Kaya't mo nga ramatin di naramat ko? Wan man, itad mo man kanya. Barang no day jayan ti sungbat iti saludsud ko. O sige nga ron, mangilgak to diti balay nyo. Impaw it kami ni antik nga day jabron. Inaramat ko kat hiyang kumatsi ka. Kaala ka talaga. Makitak nga rot ka talaga apimbintas kay ti uray la. Ay, unfair mo ti kastoy. Sika nagpintas lang nga rudon. Nakarkaro ka pa'y la apimbintas. Ngamsyak mo ton alaad. Lumaad aklat tamot lumaad. Loka, saan ka analadaan niya? Nagpintas kan tupay. Nagmayat day taagong kan matam. Apalak nga rod dagita nagbubukol la matam. Ta medyo singkitak ngamin. Unang ang bagbagay mo matday ta paningkita na matam. Basta, napintas day ta matam. Alawanan, uray no saan. Ha? Sumurotak man lang di balay yun, tayo nakitaan di bagbagam. Barang no masolusyonan ng ti parikot ko. Bigat kan rabi ilang i-apply mo day ta itirupam ha. Di mo subsubraan. Wan, tong palag amin nga imbilin mo. O sige nga rod, padasam nga ramatan. Ngam no di mo kaalaan, isardeng mo adagos. Di mo itultuloy nga ramatan, tapno sana madadangal day tarupam. Anya pa ila kumati madadaol iti rupak ngay, kat sigod lang arodon anadadaol. Ala day toy, permintumot ngamin ti panang ibababam iti bagim. Kat talaga mo't. Ala husto nga ruden. Surutom amin ngayong bagakan ka tapno awan to ti rumso aparikot. Nay, anya day tayo gusgusugos mo di tarupam, Michelle? Pagpapudaw tatang. Anya? Nukas ka, gusugusam nga rod day tayo entero abagay? Kabailan na apapudawon ti entero abagay? Saan mo't nga entero abagik at tatang? Anya nga rod ngay? Day ti rupak laeng Nagadon nga iti mausar no pati bagik. Ay mati ano kasta? Di pa din kasla puraw amaskaran day tarupam na pumudaw. Anya? Una, day talarupam tinapudaw din to tanang isititangad kan bagay. Madi akitaan anak ka. Ay na, kontraon dak man ang tatang. Saan dak mo takon kontraon Saan ka matakon kontraan? Ibagbagaklaan anak ko. Didak namin pakibibiyangan Agsapsapulak lang arudon iti solusyon ti parikot ko. Kontraon dak pay laang mo. Malawanan. Kaslaawanan timbagak. Sige nga Rod, ituloy mo ti agilawd. Ti agigusugos di tarupam. Nanang, kitaan nyo
Pimudawan ti rupak. Ha? Oh, apay akas ta unay ti mulagat yung nakakita iti rupak. Pimintasa kung saan ka di. Pimudawan ti rupak. Kan awanan dagiti nagado a pimples ko. Michelle. Kurap tumot nga min a pimintasak nanang. Dayto yung tirugrugi ti baro a Michelle. Tinapintas a Michelle. Sigurado nga adunton ti aggusto kanya kababaro. Hoyo, unak tumot kadakwada Michelle. Maday. Ha? Anya ti madi? Ti agbalin a suplada kadagiti babaro nga guston to kanya? Ay na, saan ka man nga asyumeng? Maditi kasta. Sabali ti kulor ti rupam, di tatenged kan bagay. Kaskala nagpulbos iti napuskaw. Anya kayo mo nanang? Kit-kita akto pa iti sarming kat mayat. Basit laangan. Ma-achieve kon ti kutis artista ni Christine Hermosa. Ay na, sumardeng ka man. Basta sardengamon dayta. Tapno sana madadaal ti kudil mau. Baliktad kayo mo't nanang. Is ti marag ti kudil ko. Saan ko adadadaulan? Ay na, nagpintasa ka talaga iti makitkitak ti basit asarming ko ngay bulbulsak. Nagmayat ti agsarming no kastoy lang. Pimudaw at talagang ti rupak. Agtambayak pa lang diti paraangan mi. Sigurado nga ado ti masdaaw no makita dati nagdakkel a nagbaliwak. Ha? Ni Tino ti lumabas? Sigurado nga agpapansin dayt an kanyak. Jaki kaskaso no lumabas. Kitaak man no anya ti aramiden na. Oray pagunyan na. Jaklak ta sungsong batan. Aday tan. Kawanan ba eh? Pirmikit din ti katawan na ako mitkita kanya. Hoy! Asino ti katkatawaam? Sumardeng ka ako manatawa, kaya't mo tapalapalan ka? Dita, kumanatawa lata. Paiman. Anay mo? Apay, binatuna! Gonggonam! Lastog ka lalaki. Apay, inanalo kaya? Kumanatawa kakit din ako mitkita kanyak. Apay, akat katawaan nak. Kahit nakakatawa ka mo't ngayon. Bastos kakit di awan babain mo. Awan mo tinakakatkataway tilangak. Agsarming ka ngamin hatag no makita. Nagsarming akon. Napintas ti makitkitak iti sarming. Awan ti nakakatkatawa. No kasta, di mo makita na ito nagpuskol ang pulbos di tarupam. Anya? Anya nagpuskula pulbos? Awan mo tinapuskula pulbos sa makita ka. Awanan! Bullshit ka din, Michelle. Nagpulbos ka lang, di mo din makita, ha? Awan ti pulbos ko. Sa anak ang nagpulbos. Antipati ko. Nagkatawa man nun? Kaya't mautabarsakan ka ba nun? Bastos ka talaga? Nagbastos na dati, no? Na, Kinagkatawaan ng kitnin. Mapanyaman sungatan tatang. anya? Isuro nakpa amapan mang sungat iti tao. Kasanaw kat kaslasana kabalasang itinamayan na. Kinagkatawaan ng kitnin. Iso mapanyaman sungatan. Ipulong yung kadatatang kananang na. Sumardeng ka man si ka, Michelle. Ha? Saan da kakasyan itinaramid na kanya? Nakita na siguro dahi tarupam iso akinat katawaan na kaakunam. Apay man ang tirupak. Kita Napo daw dahi tarupam ngam nagngisit mo dahi tatanggan mo. Kasano nga adi nakakatawaan ti baraw. Kat napintas mo tilangak Ay nasa pa'y ipapilit mo lata. Ibagbagak lang arodan ti maday ngam sige kamot lata sige. Dakas nga raw ti agpapudaw. Ay makamu ka man laangan, Michelle. Saan ka kundi pulong no at datag katawa ang makakita di tarupam?
Insan Nelson, si Kamat. Kaano pa si Mangpet ka? Italaang insan. Kasta? Payakas la adda sapsapula minsan. Kwa. Kita man no, adda ti kadwa masip Mangpet. Awanti kadwa insan. Agmay saka kay May? Kituin. Asino ngay kumatikadwak nga umay? Ayan na nga ni bakit mo. Anya. Nagkunangad da bakit ka? Kat kastamot ti amumi kadananang kantatang. Adda bakit mo ijay naggapwa maalugar. Isungarod anapan ka ijay. Talugar da ijay ni bakit mo. Bakit ko idia? Saan itan? Anya? Wen, imayak dito lugar yaw ta agpalabasak mampay itikan ito dito yung kasinsen. Unay kamot taninsan. Kunak no jay babae asinurot mo ijay lugar dati paypay sumon. Ngam, saan pa'y matlagayam? Ay sus, maday ti seryoso launa insan. Enjoy life. Saan aseryoso launay? Ay, kasi mo't jay babae ano pinanawam. Nukas jay mo't laki ti babae, uray saanan insan. Insan, amamukan. Nakakita ka man siguro iti sa bale, iso nagsina kayo. Ha? Maditikas ta insan. Ang mga numakarmakan to. Narigriga to daytan. Insan, nagaduntim bagam. Mabalin ka di apastre ken nakpailaan? Ha? Ay na, pasensya kan insan. Malangarod umunag kan. Ay na, agyaman na kinsan. Makatugawak matlaengan di taunag. Anya jay kunam? Agsapul ka iti panggedam ditoy? Kasta nga ron insan. Iso nga isapulan nakman iti pagtrabahwak dito lugar yaw. Anya nga ruti kayat matrabaho? Uray anya ditan basta trabaho. Kayat mo ti construction. Wan uray anya ko nakmat. Basta sana manager iti opisina Amamat nga awan nalpas ka kasinsain. Malawanan. Sige nga rod. Kasaritak to jam amok a kontraktor. Taalaan na kataon na. Ken, kuwainsan. Ang mga no adati amom dita mabalin aliw-liwa. Anya liwliwa ako nam. Ni insan mo. Naawatan na lang arudan. Ulitin na pailaan. Nagado dita ti mabali na pagliwliwaan. Mapan ka ijay beach. Inkagay ayam iti basketball. Mabalin mo ti makiumong kadag iti babaro ditoy. Saan aday tati kayat ko asawa, insan? Liw-liwa. As in, liw-liwa. Ay na, agtal na ka man insan Nelson. Bawal ti playboy dito'y balay. Iso ano kayat mo adida ka papanawon dito'y agsing-singpet ka nga rod. Nalawag. Ha? Naguyong ka, insan? Ibagbagak laang. Iso nga agsing-singpet ka. No kayat mo ti agbayag dito'y balay. Ala, apay nga kastimutan. Kaslamapan day ti rupak. Michelle, mangantayaw. Tatang. Ay, oh my kan bagay. Di ka agbat matay. Anya kayo mo tong tatang. Uray sakit makigkig. Tutak ka na kayo. Apay akas tatalangam. Kaslama pa mo tanday tarupam. Kwa tatang. Hindi nagusarak man ang Diyos usara kapag papudaw. Kastoy mo tun. Naglabagan ti rupa kakaslama pati naglema. Ay, hanya kamutan. Kumpurna di mo aramidan iti rupam. Tatang. Nagalasan day tayo tsuram. Hanya nga minayat kayat mo nga aramidan iti bagay, Michelle. Di da kumamot tong tanon
Jak lang arod amon ti aramidak. Kay pakita na dyan iti doktor tapno maagasan na dagaws. Agar aramid ka iti parikot a babae. Kasanon ngay no saan ang maagasan? Ay katanusam day takaslamapan arupam Gunggunam ta saan kamot ngamin amap-map nag-itilangaan na itadkan ka. Apay nga minadi mo sinuro timbagakan ka nga ramidem. Nimfa, Anya nga ita. Naggastos kan iti doktor ang nagpaagasam. tiamok ngamin no nakarkaro a pumudawak na agusarak pa'y. Aguray pa'y kumaa. Agpalabas ka kumapay iti uray makabulan sakbay ang nagusar ka manen. Tapno sana madadaol ti rupam. Ay, anya nga rod ngay. Adda ditan. Tinapatagkat na agasanen. Sika talaga. Kaya't ko ngamin na talaga ti pumintas. Tapno damot na nagdaton kanyak. Imbag ka pa'y. Adda nubyom. Siyak ngay. Awan lata ti mailawan nga agdaton kanyak. Apay ngamin aya apa kasi kuram dayta ket mabayag ka pa'y mat amatin na iti kalendaryo. Uray basta kaya't kumuton ti madan iti nobyo. Iso nga uray sino ditan nga agdaton kanyak. Aklo na ko, nimfa. Ay sus, di ka man agbali na maag. Saan ang nasaya ti agsabay ti uray asino ditan? Apay kanayon a lumabas ka dito balay me. Kaya't naksiguro abwisito na kanayon anya. Anya tinapasamag di taropang. Natapkalan mo iti dressing. Bibiyang mo ngay. Nagsuplada ka matan. Gaputa saan mo't a tao ti kasasaok. Anya? Anya nga iti pagkitkitam kanyak. Nuang? Saan? Nasingpet unay tinwang a maidiligkan ka. O na mo daytan? Oh, saan kitin? Ala, pumanaw kan? Di nakasasao. Soplado nga antipatiko. Michelle. Agtalaw kan Diyak na pagan kasangsango ti kaskan ka. Tasaan ka na crush. No kasta, sigud crush na. Ha? Kwa? Sabali ti nagdenggam. Saan ka laan nagbalin a crush anya? Jay plain ang nagluganan ni Bin Laden nga ulitag mo, nag-crush kunak. Ha? Michelle, mabit lang. Awan ti ulitag kong agdagan iti Bin Laden. Kung naninimfa dagasan na, namasaan mo ton nga imay dya balay. Siyak man langan di mapandita balay da. Ay naimbaglakit din ta medyo nagsublin ti normal akudil ti rupak. Napukawan dya kasla mapa na labaga. Nagalas mo ton. Apagbiit lang nga pimudawa, ngam nagsublimot lang iti sigod. Diyak pa'y na-enjoy ti medyo pimudaw arupak. Ay, aday tanti balay da nimfa. Sapay ko matada ti gayem ko. Naimbag nga ha? Ha? Wow! Liw-liwa! Ha? Kwa? Saan aliw-liwa tinagan ko? Sana kasta ading. Liw-liwa ka, nagpakita iti sangwanak. Ha? Matyo Kapitulo 5, versikulo 28. Ngem siya kunak kada kayo, no oray siya sino amang matmat iti may sa babae tapno garteman na, nakiabigan kan kuana iti puso na.
Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Naimbag nga, ha? Wow! Liwliwa! Ha? Kwa, saan aliw-liwa tinagan ko? Sana kasta ading? Liwliwa ka ang nagpakita iti sangwanak. Ha? Nagpintas kan ading liwliwa. Kwa, adan samot na daol day ta nagdakkel amo lagat mo. Anya? Ay, awan ading. Dakla ang timulagat ko ngam awan dadael na. Normal laeng ti panagkitak. Apay nga ron nga abnormal ti pagkitkitaam kanyak. Ni, saan mo ta ading liwliwa? Normal kay ti panagkitak. Malaksid no. Dayta panunot mo ti abnormal. Siya ka di ti masapol mo ading liwliwa? Saan aliw-liwa tinagan ko kunakmanan? Siyak ni Michelle. Wow! Nagpintasan anagan? Agbagay talang aruden? Agbagay pa'y tinagan ta? Anya? Siyak mat ni Nelson. Maragsakan ako na makamamugan ka, ading Michelle, aliw-liwa to'y matak. Iyawat mo matenday ta imam itay pa'y ayaw awat ko di imak ngam di mo matla awatanan. Ay no! Nagmayat maten nga igaman ti imam nga oray medyo nakersang? At damot pres-pres kum. Insan, husto daytan. Ibatamon ti dakulap ni Michelle. Insan, jak lang pagarap nga dati liw-liwa adumteng ita dito'y pagtaengan nyo. Gayem ko ni Michelle. Siyak ti gagara na, saan asika? Oh, nagsakitan a kinapudno. Michelle, umay ka. Umunag ka. Agyamanak nimfa. Inururay ka. Kunak na umay kay Jibalay. Ngam saan kamot nga imay. Pasensya kan ha. Adu nga minti naramid ko. Ken nairanapay asimangpet ni insan ko. Amom, guwapo ko madya kasinsin mo. Ngam, addamot pres-pres ko na. Ay nakas jay na laeng. Iso apas pasensya mon Oh, anya nga iti makapaisam itimbagak. In fairness, guwapo at talaga ni insan mo. Ay na Michelle, uray man gwapo na amin agwapo no babairo mat. Ha? Ibagbagakon tagpaisukan ka. Taggayem ta. Awan ngamin tipilpilyan na. Iso pakpakaunaan kan. Liklikam ni insan ko. Nimfa, kasanuno da ito yan ti gundaway ko ang mapadasak mo ti makiin na yat. Anya? Ay sus, di ka ba nagbalin ngagbala? Ibagbagak lang nga rudon ti kababalin ni insan ko. Iso aliklikam, day dya tao. Ngam ado ti mabalin ang mapasamak. Mabalin a babaero ita. Nasingpot ton no agbalin ada kami. Ay sus, adun ti pinagsangit na ababae. Iso adi ka kuman mainayon pa, my friend. Insan, anya tim bagbagam ken ni gayem mo aliw-liwa? Hoy insan, Michelle tinagan jagayem ko, saan aliw-liwa? Liw-liwa nga rod to'y matak. Si kahamot insan, di ka lang makaawat mutan. Agam amutan anya. Iso pang nga asim nga rod, tadi ka agar aramid iti pakadadaulan mi nga gayem. Saan kumat adadaulan ti panaggayem yaw? Kaya't kulaeng amaam-am mo ahusto ni liw-liwa. Michelle, kunak lang nga rodon. Liw-liwa ka pa'y liw-liwa mo't. Kaslasan ka makawawat. Alawanan, Michelle no Michelle. Kaya't ko amaam-am mo da di agayem mo. Kaya't ko ti makisiningad ken ko ana. Ay nasaanin insan, amok nga dabalak mo. Anya abalak mo't asasawam? Ay kat plano Kaya't mo nga inayon iti listaan ni Michelle nga agsangit iti kinababairong. Nini,
Saan mo ta? Amamukan ko nakmanin insan. Iso apang nga asim, tadi mo nga rod iramraman ni Michelle. Nanang, panagkunak, makiasawa akon iti mabiit. Hanya, apay, adan nobyom. Awan pa'y nanang, ngam, panagriknak kat maadaan akon iti nobyo iti mabiit. Anya, agtagtaga-inip ka ka de, Michelle. Saan, nanang? Agpaypay so daytoy. Saan laang atagtaga-inap? Ay nahagtal na ka man. Anak ko, saan ko maaday ta ti pagtayakan ti lubong mau. Agsapol ka kit di ti panggedam. Pasaya atom ti biyag mau. Ta saan nga agnanayon nga adda kami kinitatang mo akad kadwam. Isungarod ang makiasawa ak, nanang. Tapno addan tumot bukod ko a pamilya. Kan mapadasak mo ti madaan iti nobyo. Taday tatijak pulos na padpadasan. Apay ngamin aday ta aya ti pakariribukam. No makitkita ni Apo Diyos akasapulam ti asawa. No mapasaya at ka iti panakiasawam. Ikan na ka iti agbalin nga asawam. Angam no makapadakes ken ka ti maadan iti asawa. Tagbalin lang ang miserable ti biyagmaw. Basta, nanang. Kaya't kumati makiasawa ah. Kakaiso na nga damot ng ti aggusto kanyak. Di matakon. Ama no agbayag-bayagak kat awan to na pulos ti aggusto kanyak. Gapo iti kinangisit ko. No talaga nga ay ayaten na katimay sa atao. Saan na akit kitaan day takudil mo. Iso nga rod, ang kakaiso na nga damot ng ti aggusto kanyak. Di tukma ako no agdatonan kanyak. Oh, makitam. Saan pa'y mutlagayam ang nagdatdaton kun ka? Ngam asawan ti adda iti panunot mo. Agdaton tulat taday jay kanyak, nanang. Uray kitaan nyo. Hasino nga min ayaday ta? Diyak pa'y mabalin nga ibaga kada kayo ita. Ngam maamuan yung tumot laeng, nanang. Sino kumangay mo ti mga sawa kan kuana? Ay na, saan pa'y kano ang nagdaton kun kuana? Anya? Saan pa'y mutlagaya man nagdatdatom ng makiasawan taday ti panunot na? Wan nga raod. Sa paisan adum nga iti pa magbaga. Dalaunay ay ti pakasikuran na no awan ti agdaton kan kuana. Ubing pa'y mad. Di kidag trabahaw tapno sumaya at ti biyag na. Kat addan tulat ti agdaton kan kuana. Tamakita ti baraw ti kinagagat na. Awan nga ro ti dengdenggen na. Uray kasan o ti pamayan amang bagbaga ken kuana. Awan lata mo ti denggen na lakay. Iso biyang talatan ati kanayon amang palagay. Bareng no adda ti mabati iti panunot na kadagiti maibagbaga ken kuana. Agpapintasak man ang mapanidyayan da nimfa. Kunamot ni nanang anangisi taklaang, ngam napintasak ka no. Isa mapanak man aging papasyar idyayan da nimfa, barang no addapay laang idyan ni Nelson. Ha? Asino nga to dahi ti nga umawawag kanya? Kabarbaro dahi ti anambara. Ama no scammer dahi to eh. Nagkaiwara nga minan dagiti scammer ita. Agsagana da ito'y no scammer man bilang. Hello? Scammer ka kadi? Hello, may liliwa? Ha? Sikatin ang scam dito'y pusok ta nagayat adagos keng ka. Ha? Nelson? Agyamanak ta sinong batam ti awag kaw. Agkita ta kuma. Mabaleng? Ha? Uwan Day talagayam. Sa dino ti pagkitaan ta. Nukasta, makisinarak ka kanyak? Saan ka mo't adakas a tao? Saan ka di? Kawan mait, nang runa nung sikat ikasangsangaw, talaga nagsingpatak, may liwliwa. Ha? Sige nga rod,
Agsarak ta, ibagak no sa dino ti pagsarakan ta. Sige. Sikat ti makam mo. Papanam, nakasukat ka may. Kwa. Adda labiit pa panaktatang. Papanam nga raod. Adda gayam ko anang awis kanyak. Adda kano atendaran may apasken. Sino agayim mo tinangawis kan ka? Kwa. Ninimfa. Oh, palubusan ka, takaduam ni Nimpa. Ngam saan ka nga rod nga agbaybayag iti papanam, Di kay agda nagtatang. Kan may saan akon nga ubing abasit. Nataengan akon. Iso asaanan amasapol nga ibagayo ti kasta kanyak. Wen, nataengan kan. Ngamada ka pailaeng iti poder mi ken ni nanang mao. Iso asumurot ka nga rod iti paganurotak. Kastalaeng dayta, Michelle. Kunak man numapan ka makitrabaho ita insan. Ngam nakasukat kamot iti uray la. Gagangay na, insan! Inalam ka no kininanang dyan number ni Michelle. Isuka di ti sarakam. Anya nga rod kat balasang kan baro kami marit, insan. Insan, di mo kuman inaynayon ni Michelle kadagiti babae ang nagsansanuong gapuken ka. Gayem ko day jay. Siyak ti makalaban mo no paglulukwam jagayem ko. Di ka kadiagdanak, insan. Sige, mapanagaon. Wish me luck, insan! Na. Una yun day dya kasinsin ko. Kunak no umay agbakasyon kan agsapol iti trabaho na dito'y lugar may. Ngam babae mo't gayam ti sapsapulan na. Sino tur orayon dito waiting shed? Di nakasasao, kalaban. Anya, kalaban nak. Wenmat. Apay nga may nakasasaunak. Sino nga min tur orayon? Bibiyang mo kuma. Ti amom, pagtatakkunan ka. Saan anya? Tirik na agbaliw. Iso asaan ka na-crash. Makitam, inaklon mo matlang crush na kasigod. Mabagbag titla ang tipusok idi, ngam limpyo itan. Iso adinak man kasasao. Adaywan nak. Para. Uy, Michelle, papanam. Bye. Kung naglagit din no, saan ka nga umay diti pagsarakan ta, Michelle? Apay ket dinasaan ngay. Nagpintas ka mo tayo, Michelle? Ha? Napintasak nga uray nagnisita? Anya ko man nangisit ka. Nagpintas ka mo. Nagmayat akit kitaan day tarupam. Bagbagay mo ti kudil mo. Kat no kaado na sapsapulan dagiti lalaki kat dagiti napupudaw. Isuda ngam no siyak, kayat ka. Ha? Kayat kalaunay, Michelle. Nelson. Marikriknak akayat nakmert. Saan ka day? Ha? Saan ka nakisinarak kanyak no saan nakmet akayat? Kwa. Ni, Kayat ka talaga, Michelle. inigaman mo ti imak. Kababain ka dagiti makakit-kita ka data. Anya ko na. Ala, inagamot ti imak. Umay ka. Sumurot ka kanyak. Ipareknak no kasano ti panaggustok kan ka. Ha? Umay kan. Michelle, Ha? Tino? umay kan. Pumanaw tan ditoy. Anya? Ni, apay kumasumurutakkan ka. Asino ka kuma? Anya. Di ka makibiyang ditoy. Ang mga numabugbog ka. Nobyak ti kadwam. Anya. Anya? Umay kan. Imbatan nakman Tino. Michelle. Liwliwak. Liwliwat tarupam. Michelle, umay ka.
Sumurot ka kanya. Ibat ka, nak! Hala, agsakay ka niti motorsiklop. Anya, apay ko mga agsakayak dita. Manakibiyang ka. Agsakay kan wenno ipulong ka kadananan ken tatang mo anapan ka naggargarampang. Anya, awanan ka itibain. Agsakay kan wenno awagak ni tatang mo. Ayop ka. Dinadaol mo ti date me ka ni Nelson. Kas ka lamaw awalan niti lalaki. Makidate ka lang aruden. Ijay pa'y babaero. Bibiyang ko kuma, kat bagikmat na ito'y. Asino ka kuma mangungot-ungot kan mang sersermon itakanyak. Awalan ti adupe asao. Aglugan kan kunak. No di mo kayat nga awagak ni tatang mo. Wanan! Manakibiyang! Apay nga inyagnak dito igid ti baybay. Nagadayo tinangyagam kanya. Anya ti planong kanyak ha? Di kag danag, tasaan ka ramasan. Bastos ka! Anya bastos? Saan ka mo tabinas bastos ah? Di ka dumitay alalaki ti bastos. Inigaman kan inagka na ti dakulap mo. Kayat mo mat. Ah, pinalpaliiw nakgayam anya. Manakibiyang ka! Api nga nga ibabam ti kinataom. Di mo na amo a tao, ngim simurot kakit din. Kahit mo kadit agsanoong iti udi na, akas kadagiti pinaspasangit da dyan Nelson. Namamok di may saan nagbali na nobya na. Agasam ta sinikugan na, kalpasan na, tinalikodan na. Kas di nga rod, di kahit mo agbalin ang nobyo, weno asawa. Kaya't mo mo't agbanag akas kadagiti nagbalinan a babae iti biyag na. Awanan ti bibiyang mo, tabiyag ko daytoy. Uray pa'y makirelasyon nak iti uray asino. Asino ka kumaamak ibibiyang kanyak? Kat idi pa'y laeng, naglaing kan amang surdo kanyak. Gapo siguro takastoy ti itsurak. Tagibas si tanak launa yan. Rugitak lang iti panagkitam ta nagalasak. Nangisitak. Isong awan ti bibiyang mo, nga uray anya pa'y ti aramidak iti biyag ko. Ada bibiyang ko. Gapot Oh, apay aday mo ituloy ti ibagam kanyak. Gaputa ay aya makaam, kasta? Kasta ti pagkitkitam kanyak? Omegan, agawid tan. Itulod ka ni Jibalayo. Basta dya kaya tadadaalam ti biyag mo, Michelle. Di mo ko maibaba ti bagim iti imatang ti lalaki. Asa napudpud no amang ipatag kan mangilalakan ka. Ha? Sige, palamiisang pa iti ulom dito igit ti baybay. Kalpasan na, agawid tan. Ni Tino mat, dinangidagaskan ka dito'y balay. Unak man nun ni Nympha ti kadwam. Ha? Kuha amin. Nagkita kami ka ni Tino. Nakita na nga agururayak iti tricycle a pagluganak. Katday jay, inlugan nak iti motor na. Milagraw. Imbag man ta saan kayo manan anagapa. Ha? Kat mukas laaso kon pusa kayo kon ni Tinaw. Basta agkita kayo, agap-apa kayo. Kwa. Naira na laang mat analamiis ti ulo mi nga agpadpada, idi nagkita kami. Nasaya at nukasta. Nasingpet ni Tino nga uray surdo numaminsan. Iso akayat ko day dyan nga agbalin agayim mo. Ha? Saan mo nga min nga apaan Tanasingpet mo't day jay abaraw. Ay, anyamot ton ti kastoy. Imbes ani Nelson ti linaon ti panunot ko. Ngamnimot ton Tino. Isukit din ti sangkalagip ko. Ay na. Nagtara talaga ni Tino. Namatmatak unay tilangana iti kaadami iti igid ti baybay. Nagpipintas dagiti naglalanay a matana. Ken talaga naggwapo. Ha? Ay na Michelle, agtana ka man. Kasursurun mo dayjay a tao. So asan mo man alaglagipan? Laad dayjay. Laad. Ay, maturog ak man laang.
Ni Tino samot ti nagsardo ni ti batog. Tanawak man di tatawa. Ay na, ay, nagsipngot mo di tarwar. Diyak makita no asino ti dimtang. Inak man laki taan ng di tababa. Tatang, Day, kunak man nun nakaturog kan. kwamin, maturog ako maitayon. Ngam nangag ko nga da nagsardang a motorsiklo iti batog. Ngam pimanaw mo't adagos. Anya nga itimbaga ni Tino. Anya tinaw? Ha? Di mo't ni Tino dyan naglugan iti motorsiklo? Saan? Niulitag mo akanaur at talaang tindagas na. Ha? Apay? Or-orayom ni tinaw nga umay dito'y balay? Ha? Ay, saan Apay ko mga urayak ngay. Asino kumangay da at tao? Diyak amukan ka Sige, inak maturugan tatang. Nasaysaya at pay tanay. Agtagtagaynop kan samot din asiririing. Tino ka daw. Nagadayo at tinaw ni ulitag mau. Ibagaman kanya kinsan. Adda ka di nobyo ni Michelle? Anya anobyo? Awan pa'y ti amok anobyo di kayim ko. Loko nga ro dyan nakibiyang kada kami Kunamlan asino di awanan bain? Ne, lugan mo ti pulis sinagsardang iti batog. Ne, anya ti kaya tasawan da ito? Ay, mabit lang amok ti gagarada. Awan basol ko! Awan basol ko! Tulungan na kinsan! Ay, anyan. Nimfa, anya ti mapaspasamak? Apay nga inaladag iti pulis ni Nelson. Impapidot ti sigod ang nakadunana. Gapo iti panang bugbugbug na kano idikan kwa na. Anya? Naguyong gayam ni insan ko iti babae. Saan lang amay-may sa tinagreklamo kontra kan kwa na. Iso aday jay, pinidot ang dagiti pulis. Masaapol nga agpiansa day jay atap no makaruwar iti pagbaludan. Ay na, naimbaglakit din tadyak na ilawlawan kan kwa na. Ha? Ay na, agbakbakutak lang na balasang. Ngam ti mabugbugak tumat, nimfa. Apay ngay asaan mo tan alumablabas ni Tino di tibalay. Sigod-sigod akanayon alumablabas di tibalay. Apay ngay asaan mo tan nagpakpakita kanyak apulos. Sipod day di panangyadayo na kanyak ka ni Nelson. Nakaro mo tan day tao. Imasidag kanyak, kalpasan na. Saan mo tan nagpakpakita? Ay na. Makapaluksaw mo tayo ti abagi. Apay nga asap sa pulot day dya tao. Dinak mo't pagan ano day jay. Gan, saan ko nakras day jay? Nabayagan na saan? Hoy, Michelle. Ha? Nanang, ada kayo mo't gayam dita? Anyat kwaam, takaslaad da kaguram. Ni, awan nanang. Kat kumano timot day tangiwat mau, day tabibig mau. Kalpasan na agmisuot kay tinagatid daw. Komporme mo't amadmadlaw yun nanang. Ay, uwan gayam nanang. Limablabas ka din ni Tino dito'y balay? Nay, saan maut? Nabayagan asan alim mablabas ni Tino dito'y balay. Kasta ka di? Apay ay adamdamagam ni Tino. At day bagam kankwana. Ha? Ni, awan nanang. Bakit? Oh, nagkapamat. Ay na. Pinadagasnak man ni Benito ije balay da. Ha? Ni Tata Benito nga ama ni Tino, tatang? Wayne. Pinadagasnak ta pinagkapinak man.
Takakaisuna ka no ang nagpawit ni Tino iti inggatang na itinaimas akabay. At dagaya mo ni Tino iti abraw. Ha? Ay kastaya. Wen, isumot lagaya masaanin a lumablabas dito'y balay. Taagduan a bulan na iti abraw. Di uray man saanan nga gawawid. Sige. Day, anyat ibagbagan di anak mo. Ay jak man amaw. Kaslaad dati kasurun na. Sino nga di kunana nga uray saanan nga gawawid? Ay kat ni Tino nga taa, ta isumot ti pagsasaritaan tayo. Bala mo di anak mo. Imadayo lang nga rodan di tao kaluksaw na pailaan. Saan ka na mas daaw? Tasigudan nga agkaapaan da kin ni Tino. Tatang, kuyo gandak to man ang mapanag-purchase iti tagilako yung store. Wen anak ko. Pimix sa store mo Wana tapno damot pa master kak tatang. Sa anak ngagtamtambay latan iti unag ti balay. Kay maamgayam ti agistor. Di pa ila ko mga inrugim Kumaa, tatang. Apay, awan na talagan ti panggap mo ang makiasawa. Ha? Apay ko maamaki asawa katawan mo ti mga asawa kanya. Katlo adamat tindag iti nagdaton kan ka. Ngam di mo mo't ida pinagan-anaw. Saan nakasla ide akas kalamay ibusan iti lalakay. Problema umpay tadi ka pulos makinobnobyo sipod pay ide. Ididay tatang, sa baliitan. May mayat gayam ti agpaado iti kwarta, ngam ti makiasawa iti saan mat akap-kap na kan. Ay katwan no di mo matlakap-kap na kantimay sa ataaw. Saan laengan? Di ka agsabsab ba? Wan tatang, iso nga ipamay sakit di nga si kasunti store ko. Tabarang no agbalintumat agroserya. Michelle, nakitam ka di balay ni Tino anay patakder? Nagpintasan niya? Wan nga rod, saan unay adakkel ngam nagpintas ti pan nakaaramid na. Saan pulo sa nagbakbakasyon sipod nag-abroad? Siguro, addan ka dun na na ije abroad niya. Ha? Kastanga-tangag paiso? Nalabi ta kasta Nagtaer ni Tino. Iso nga imposible nga awan tinagbalin ang nobya na ije abroad. Pwede ka mo matagtagari. Uy, crush na pailaang ni Tino. Sana niya? Sabali idi, sabali mo't ita. Adun tinapasamak. Kan husto ka. Imposible nga awan pa'y ti asawa dayjay iji abroad. Kan di nakpagan ano dayjay talaadak. Manan, mangrugi ka manan. Nagadunto pa yung tinagdaton kan kangem awan mo't apulos tinakaklon mo kadakwada. Iso asaan ka mo't amaaw-awatan, my friend. Idi agganat ka makinubyo. Ngem awan tinagdatdaton kan ka. Angem ita, nagadon ti binasted mo. Tadi mo mat kayat ti makinubyo. Gaputa adun tinagbaliw. Jak kayat ti agseba iti jak mat kursonada. Ay na, itay pa nga agur-uray ak iti tricycle pagluganak. Awan mo't laangan ti mauray ko. Ni tatang la ko mga rodon ti imbaon ko amapan mangkita ijay maideliver at agila ko. Ay na, agyamanak. Adamat laangan ti tricycle. Para! Ijay iliman manong. Magkasamay ti itsura da ito at tricycle driver.
nagdakkel ti sunglasses na. Kan nakakalugong pa. Kan, nagpanglon. Nakapurpurma pa. Ay na, kumpurme amadmadlaw ko. Iridap ko man laangan. Apag iso no makadanon kami di ili. Nawatiwat ngamin ti biyahe. Ala, naiturog ko matgaya ma... Ni, apay nga adito iti ayan ko. Kunak no ilin ti ayan ko. Igid ti baybay mo tanday to eh. Nagkaro mo tanday di driver, ta pinanawan nak dito'y tricycle ang nakaturog. Nagirot mo't gaya man ti turog ko kapo iti bambanog ko. Ni, ayan nan ngay di driver. Dayjay kayam. Nagmayat ti tatakdaran na ako mitkita iti baybay. Ay, payman. Manong driver, apa nga inyag naktitigid ti baybay? Kunak, ipanak iti ili. No di mo naawatan di imbagak apapanak, nagdamag ka kuma. Ipanak kon iti ili. Awan ti mauray at tricycle iti dayto adiso. Hoy, kasasao ka manong. Ipanak kon iti ili kunak. Na, kaslawan tinangag na. Ipanak kon iti ili kunak. Saan kalangan ngagman maneho iti tricycle no kasta ti aramid mo? Ibatan na, di mo igaman ti imak. Hoy, ibatan na kunak, di mo igaman ti imak. Ni, pangipanam kanyak. Anya ka kadi, ibatan na man. Inyagnak dito'y nagpino kadaratan? Tinakasurat iti kadaratan. Will you marry me? Anya ti kay tasawan da ito'y? Will you marry me, Michelle? Tino? Si kadayta? Siya nga rod. Mabitlahin, tay katiktikal lugong kan sunglasses ko. Si kangag paiso. Di mo pa sinumbatan ti damdamagakan ka. Ni, aping agsangit ka matan. Kasano? Kansaan kalata nagbaliw nga gingaita? Kay kaya't naklata sursurduan. Kaputa saan ka napintas? Nagbabamot hindi pagkit kita ang ganyak. Sana po na dayta. Nabintas ka, Michelle. Sikat ikapintasan para kanya. Itulog na ko ni Jaylee. Orurayan da ko ni Jay. Di mo pa sinumbatan ti saludsod ko. Will you marry me? Kasano kumasong batak dayta sa lusod mo? Kati ka pa'y nagdatdaton kanyak. I love you, Michelle. Tino? Kunak, I love you. Kasanon ti asawa mapinanawam iti abroad? Awan ti asawa, tas sikalahan ti linawon ti puso. Sipod pa idi ngaging gayta. Idi pa ilahan, agayata kon kan ka. Indaldalan ko lang iti parang sorsordok kan ka. Tapno ang papansinat, kanyaw awan ko tiriknak para kan ka. Awan turid ko ngagpudno idi kan ka. Tawan mo ti karkarit ko. Tawan pa'y trabaho idi. Idinto ta, arapap mo apumintas mo ti biyag mo. Tino? Para kan ka no api nagabroda. No api ngayon kagumak a pinapintas ti biyag ko. Sikat ti kayat ko akadwang agna di ti balay a pinaaramid ko. Apay nga ruda di ka nagpakpakaada kanyak. Kasanon no nakiasawa ak iti sa bali. Gaputa kinunak iti bagik. Nagsubliag diti lugar tayo kat balasang kapailahan. Kahit asawan da ita, data tinaituding para iti tunggal maysa. Tse! Nagdakal ti bilimboy ti bagim. Sana dakkel ti bilib ko iti bagik. No di kat, dakkel ti bilib ko iti puso a makarikrik na iti ayat
para kan ka. Tino, Will you marry me? wanan. Ha? Makikalay sa ka kanya? Wan nga rod. Kaya't mo sa ngay babawit timbagak. Agyaman ak, Michelle. Pinaragsak na kiti kastaunay. Sika talaga tinted ti Diyos sa para kanya. Kasi ka mo tiimpain na para kanyak. Husto timbaga ni nanang. Sana masapol asapulan ti agbalin nga asawa. Taipain ang tulat ta. No lakit ita makita na anasaya ti pagbanagak no makiasawa ak. Ikarik babaan iti tulong tinamarsoa. Agbalin to na sayahat nga asawa. Kan ama dagit agbalin tong anak ta. Oray siyak, Tino. Day tamot ti karikan ka. Ay-ayatan ka unay, Michelle. Tino, Di mo ka di sumbatan timbaga. ama ano mauma ka. No ka na yung nga ibaga. Di mo to pa imbalbalikas ti sumbat timbaga. Kanjak to mauma. Tagbalin to aso na taday tayo ti panagdangag ko. Ang mga bukay itiriknak. Tunggal mangag kong ibalikas mo. Tino, Michelle, I love you. I love you so much, Michelle. Dagiti Proverbio Kapitulo 19, versikulo 14. Mabalin at tawiden ti maysa tao ti balay ken ti kwarta dagiti naganak ken kuana. Ngem ti apo laeng ti makaited ken kuana iti manakem nga asawa. Ditan gagayam tinaggibusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. Jan Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!